Opa denoi, diprodia txizketan, da bueno, hemen ja realan denboraldian beste jardunaldi batekin, ja, aurten 2008 azkenengo partidua izango da. Eta bueno, Villarrealen kontrako tokatzen da txin, eta, bueno, lehenengo aldiz, bueno, ez dakit, ez, plantilla osoa ez dauz, batzuk lesionauta daude, baina espaldiko partez, zenbat jokalari bueltatuko dira, deialde ikusten nahi naiz eta izango ditugu. Ia plantilla osoa izango Imanolek eskura Monreal eta Carlos Fernández kenduta. Eta bueno, Silva Ilarramendi eta Merino bueltatzen dira, batipat Ilarramendina da albiste hona, ze... Epa. Ze azken finean Ilarramendi denbora pila gemenekiun ikusi gabe, kopan jokatuzun, zian kontra, Zamoran kontra. Horrendik antzen bat zaio rodajea falta zaiola pixka, baina bueno, gauzak etorriko ia. Eta, bueno, taldea antolatuko, bueno, itxoin, Merino, amen, aurreko partiotik erdi kanpoa guztiz aldatuko da. Ilarramendi jarriko dugu. Ze azken finean bai bakit ez da hola bere mailan edo ritmo hartuta, baina bueno, konbokatuta da momentutik guk erabili dezakegu. Eta Navarro hemen, Zubimendi, Gorosabel Zueldia, eta Ryan, eta Sorlos, bale? Eta hemen badago bat emaz sartzena etena, horrela utziko, agian Gebara sartuko nun hemen. Zumendin parte zobeago da, baina bueno, puntu bateko aldea, eta Navarro nahet Silbaren ordezkapen bat emaz sartu hor bat. Baina bueno, bestela talde hau da, talde titularra realekoa, nire ustez. Bueno, Monreal haienen parte zagian, baina bueno, ikusi horko da Monrealen nola itzultzen den. Eta, bueno, partidu haiekin goio, Villarrealen aurka, Villarreal bat ligan ondo etzana hazi, neko behean egon zan, baina pixkanak emateu bat horrela goraka, eta Europan ondo, bueno, Champions Europa Ligan. Champions Leagueen ondo ahi da, bueno, gizkitzan nahi. Kopane ondo hasi da, bueno, hasi edo dijoa, orduan partidu zaila izango ala mateu. Bueno, lehen maian partidu guztia dia zaila, baina, bueno, batzuk gehiago. Arroko partida zen beti zen kontra zaila izango zala, eta, bueno, ikusi zen duten zein maitzi zaren zan. Eta pixa bildurra mateit, ze azken aldian jarri naiz, nik hemen partida erazteten bakoitzen realak emaitz txar bat lortzen dulako. Jode, eta ondo hasi gea. Oso geizki ni, baloia galtzeatik, gero hor geizki, eta... Ai... So underway again here, 1-0 the score. David Silva. Isaac. It's with Oyarzabal. Haien nahi nion luzean, baina Mikel egin dio. Eta haien gelditu indar, zehar baiteatik. Bueno, Villarreal bentsat izango da talde bat, espero etena. Etortzean ez duna jokatuko amarretegi, hau da, atzen zartuta kontraerasora botatzen. Ez dut espero, Villarreal beti izan da talde neko alegrea. Jokoa planteatzea gustatzen zaiona. Bueno, aspektu hortatik ez dut partidu aspergarria espero. Anoetan. Silbaren gehiago zan pasea, baina, bueno. And over it comes. And an effective clearance. Pedraza.
Well, Vale, nicely oso ondo cut out. egin. Now what can they do with the ball? Isak. Here's Isak. I must say this looks promising. Ai, korritzen utzi bazun Isakek, They baloia. took care of the situation defensively. Bakin eran bate da iteala, baina ez gogoratzen nola egiten dan hori korritzen Etienne ustea. Capoue. Jode, binga, On the jarra. ball, Chukwueze. And space to cross it. Got Kornera. nothing to worry about. Well, they're going for the short one. Coquelin. Vale, kanpora, Well, just leaning back a bit and over the bar. arazorik ez. Ba, bueno. Partida, urtea izteko partida garrantzitsu bat. Here's Batipat Isak. goiko tren hori, sentsazio honekin amaitzeko urtea, noski, baina And in possession, batipat Januzaj. goiko tren horrei eskapatzen ez usteko, zeria puntu batzuk, And it's with Isak. ez daizki. Couldn't hang Puntu on to the batzuk ball. galditu Realak azken jardunalditan. Beti zen kontra guztiz merezi izan genuen galtzea, Gerard hor ez dago Moreno. eskusarik. Espainolen kontra, Now Parejo. nik uste partidura Will find use of nahiko the ball. pixkat lapurreta izan zela, egia da behaiek gol bat sartu zutela legalki eta, baina Parejo. gero Reala ez dakit, penaltia lapurtu, Defended well. penaltia zioten pitatu garbia sana, uste horrelako zer bezala. Isak. It's with Oyarzabal. Here's Isak. Oh, he's really Now, opened them up Merino. here. Well, that was a gilt-edged opportunity Merino. for the equaliser. Well, I'm not sure how he's missed Ezin the target difaiatu from hori. there. That's a poor Gaina effort. ezkerrakin eure zea izanik. Eure hanka izan da. Well, the referee allowing advantage to accrue to them. Isak. Baina zeatik gaur hainbeste izizkit baiatzen paseak zeak, nire jokalariak. Ikusi zute hor, Silbak baloi hori airea jo dio. Silba bat, Plenty of options. Eta por zerto, Realai kopako aurkaria tokatu zaionez Leganez, baina hasi ahalko gea Could be troublesome. gutxenez partida hori egiten. Gero ez dakit urrengo Opportunity to deliver the Realak cross. irazten hau Will he finish? eta gola. No Beharra gola. shortage of excitement. Ez dakit gero Realak irazten hau eta pasatzen bada berriz bigarren B mailako bat tokatzen badao Well, here it is again. partio He goes past seinalkotan, his baina mark. gutxenez Leganezen aurkakoa igoko, And the finish is just as good. That's an excellent Eta goal. interesgarri izango da partidua, ze They're underway again, following Leganezen the goal that hiru made things jokalari level. Realekoak izandakoak daudeta, Atletik Azita Azierriesko, erdikanpoan Ruben Pardo, eta Iaramendi. gero aurrekaldean Jon Bautista, Reala na hondik, Onto baina Silva. zedituta da ona. Iaramendi. Very Eta comfortable interesante with izango da. possession. Iaramendi. Aix, Can they keep it out? Bautista justu gainera azkenengo kanporaketan Nothing untoward happened. Leganesek jokatu zuen Kultural Leonesan aurka, Bautistak asistentzi bat eta bi gol ustet sartu zitula. Etienne Capoue. Eta, Pedraza with it. Kultural Leonesan gaina beste Realeko oik bat They zeon, pass Jon the ball, Gaztañaga, but remaining patient. eta areke gola bat sartu zuen. Strength and control Baina, are azkenean the Leganez part of his pasa zan. game. Can he put them in front? Oh, Eta, no, he's missed gure the aurka izango da. opportunity. And they Bigarren remain mailako level. talde bada, Well, he bigarren just mailan lacked ustez composure there, didn't nahiko he? behan They should daudela. be ahead now. Denboraldi hasieran, And he gezkiz read it banao, well, Sansek intercepting it. ustet anoetan irabazien ziola Leganezi. Agian konfunditzen nahi naiz, baina And ustet Fox in the Leganezi defender. irabazien ziola. And scope for them to produce something exciting. High degree of Arriskutsua difficulty to hit it on the volley like that, and it was close. Well, his skill level is Baina, so bueno, high, a ber, you're teoria absolutely right. That's a great Realak effort on irabazi the volley. beharko lioke. Baina, bueno, kopa da, ez? Isak. Atzo egia nire ustez, Getafek nire ustez kopa botadula ligan zentratzeko. Zaldua.
Baina 5 gol sartu zizkioten zeari, Getaferi, 5 eta utz kalera juntzan. Deep delivery. Ux, Just wanted to get bale it out lazela of there. zen. Ilarrari, And it's with Isak. ai. Able to get a body in the way. Ba, bueno, eta askotan sorpresako tendiala. Bueno, talde bastante kaleratu izan dira. Alavés kalera junda, Granada kalera junda, Getafe kalera junda, eta gero beste bat bazan, baita ere lehen mailako bat kalera jundan. Splendid tackle and a throw in Enaiz coming up. gogoratzen oin. Joan ez gogoratzen zein dan, bestea. Baina, bueno, sorpresak egon dira, eta Etienne Capoue. eola izker. Eta Reala Torres on the ball. Still level Zamoraren here, aurka but the lehengo pressure zatia escalating. Well, they couldn't oso keep that txarra izan sequence zen. going, unfortunately. Something to worry about here. And a Jode, goal! gola. Just like Hau da, that, lehenengo back in front. zatien tiro bat berare etzunen Realak Zamoraren aurka. Eta bigarren bigarren maila bekoa da. Bueno, orain primera RFF izena dut uste, maila horrek, baina bueno. What's going to happen next? Egia da Zamora, bueno, energia guztia lehenengo zatean ibili zituen, da, bueno, bigarrengoan atea zianean ja, Mikel Merino. bueno, atea zianean ez, baina zeituan atea eta gutxira, It's with Iaramendi. gene Realan golankin David koinzidituz, Silva. behera intzuten, hau da, pilak gastatu zitzaizkien, eta ja, jo, haze And he paseak. did well to cut it out. Well, that pass easy on the eye. Oh, but cutting it out of the Eta, bueno, nick ja of time. partidu aurra maitu zen ez. Behin, behaiei intentsitate hori energiak eskatzizuna maitu zitzaioenean, ba, It's with Mikel Merino. ondor, Silva. And threading it forward. What a vital intervention. Gets in the way once more. And the flag was up in good time. It's offside. Well, he should have realised that was going to be offside. zaten hain That's a zuzin poor mano ez decision to dut play da that pass. pitatzen arbitroa. Ahí ba, Mikel Merino lesionatu inda. That is that. Har for the deskantzutik first itzuleran half nola here. dago, baina ematen dugu lesionatu indala. Jo, ba, lehenengo kontratiempoa. Bai, Mikel Merino lesionatuta. Zein sartukoet. Zubimendi sartukoet. Jo, ze pena. Merino lesionatu izan. Plenty to consider based on what we've seen so far as the second half begins. Pau Hor, Torres. kontzentratu bernaiz irazteko ze Capoue now. biharralek izkizu jokatzen da. Coquelin. Askotan nabaritzen detena, ezin dut euneko esan Now ziur, with baina Peña. nire ustez aktualizatu iten debela FIFA, ez da gizeltasuna edo ia, eta jokatzeko era aldatu iten dala bastante iana. Ze ondorri jarrak. An awful lot of green space to run into. Uekora pasea eman diot, Clear baina. foul play, and as a result, a free kick forthcoming. What? They couldn't take advantage of the opportunity. Kojones egin ditor, Mikelek? But a big match in La Liga to savour shortly on EA TV. It's Real Sociedad against Alavés. That looks a really entertaining game. Two good teams. My goodness, that save. Fully stretched he was. Ridikula jolas honetan area kanpotik zenbat gol sartzen dio. Corner kick played in. Well, being closely marked. Ridiculua. But the header, nothing to write home about. Iaramendi. Hor nire araz kulpa izan da, zuzenean defentzara juna izena. Driblatu da bere. Venga, hor kontra eraso orain montatzen dugu. This might be ideal for the counter. Can they take advantage of the situation? Izak baino zaigak biatu Well, it atzean, looked highly joder. promising, but it came to Hueko nothing in the airekitzea, end. defentsan ere, zentralan ere ganak erakartzeat eta gelditu itea iz. Ezke...
Eske, hostia, ia golako gilipoia dakititunean, izaki pasioa irekitzen diot, But it fizzles out thanks to that piece of defending. aurrera egiteko. Behi, eske zeatik atzen da aurrelaria atzean? Eske ez dut ulertzen. Perfectly positioned to take it away. Silva's glorious pass. Nga, Zubimendi, And he's through. Full credit. Wonderful stop. bueno, ondo. Zubimendiz da, But it's been a while, but hemen these FIFAn fans are now zeurazki coming to ongo life. disparoan Can da they oso ona. equalise here? Well, not quite accurate enough. Well, his movement was good. He attacked it well, but he just got underneath it. Ze pena ze bakarrik errematatu dut. Bueno, bakarrik. Neiko bakarrik errematatu du. Chukwueze. And here's Gerard Moreno. Pedraza. Grunewald. Batzutan, nire jokalariak zemate dute. Oinean, baloia galtzen dutenean imana daukatela, baina ez imana erakarriten zaituna, metala. Ez. Bi iman, positiboak bezala, repelitu egiten duna. Jokalaria atzera juten da. Baloia aurrean dauka, baina atzera juten. Ez dut ulertzen batzutan. Robin Lenormand. Eta iake batzutan ikusi izan dut hori Great pressure egiten, to win the ball back. Oran hori FIFAren Great opportunity. And the keeper did Remiro salbatu magnificently. ditu, Well, that's hirugarrengoa. just a wonderful save. How did he stop that? And time for the change now. Sinetxe erdizuen naizela nahi eta galdu arazten, And he's fired over the corner. Azken finean Villarreal jokalari hona oska, eta hemen zeurazki FIFAn hori kontuan hartuta ongoala. Moreno. Well, the keeper had a Joder. lot of ground to cover. Remiro Splendid save. izaigu bastante salbatzen, They take it short. Txarrena denbora amaitzen nahi dala. Venga, Janu. That is how to apply the pressure. And a quick reminder, we've got more football from La Liga coming up for you live Cazorla. here on EA TV. It's Villarreal against Levante. Chukwueze. And here's Gerard Moreno. Breaking at pace. And let's give credit to the defending. Ez, jokoz kanpo zen gainera. Untidy in possession. Well, he likes to run at them. Parejo. Well, possibilities inside the box. Every pass hitting its target. Oen Villarreal baloia ukitzen nahi da, beste korner bat. Eta denbora juten da, horrela, junda nahi da. And deciding to go short with this one. Coquelin. Superb block. Vale, ondo blokeatuta. It has gone over the touchline for what will be a throw-in. Parejo. Moreno. The Vale, keeper was never tezainentzat. likely to be in trouble then. Racing forward, trying to catch them out. Mikel. Well, so many possibilities, but it didn't happen for them. Iborra. Oh, no stopping him. Top-class defending. Ieramendi. Well, it would have been a chance, but the run was mistimed. Offside. Januri pase haueko aiteko eman diot, ze banda osoa libre zaukalako. Well, over the last Izaki 15 pasatze dio minutes, jokoz kanpo Villarreal dagoela. have started to take control, haven't they? And their passing patterns have created numerous chances. They surely must extend their lead soon. Eta zein goepanik. Moreno. Kontuz And ze a clear falta foul, pitatu but the du. referee letting the play flow. Abantaia utzi du, baina Grunewald. Iborra. Fine tackle there to prevent the chance. venga aurrea, hostia. This might be ideal for the counter. Well, it fizzled out. An inability to keep hold of the ball there. Well, do they have a goal in their future? They're giving it a go.
And credit is Joder, due pase for that bat, good ondo piece of egitea. defending. Danak zei pas eite jo, Well, this nola da. game will shortly be Aurkarian history, hankata. and the home side Increíble. appear to be on the wrong end of the scoreline. Stuart, give us your take. Well, Ba, if ez they want to get something from nabilela this game, they need to start getting the ball into the box. That's Sanseko quicker jokalariekin, and get players errespetu attacking the ball. guztiakin. Otherwise, Silva this game will just slip away onenak from them. inabil. Joder. It's looking promising. Well, he really read that brilliantly. Silva. It's with Iaramendi. Isaac. David Silva. Well, beaten easily here. Joder, nire delanteroak uekoa daun tokira desmarkeite iten egunean. It's fine play from David Silva with the ball at his feet. A deft clearance. Zentroa, jokalari bila bat, realekoa. Zentroa justu bila realeko jokalari. Zentroena bai ez detela ulertzen nolako nien berdan ondo zentratzeko. Ez dut ulertzen. And here's Gerard Moreno. Well, it must be mighty annoying when you can't get near the ball. Ruben Peña. Moreno. Not high quality defending. Mea ja no. How can they turn one of these attacks into a goal? Penalti. And that is how to tackle inside your own penalty area. Well, it was a close Baloia call, but the ikutu fans dio are not eta happy with that jokalaria ez decision. diola ikutu. This might be the perfect counter-attacking opportunity. And we are going to have 2 additional minutes. Flipatzen nahi naiz, A chance to whip it in. Ez da, gero bideoa YouTubera gotzen dutenean. Ikustean, hori, baino... It's been Ostia, squandered. flipatzen nahi naiz, penaltia nolaz den izan. Eta baloia ikutu baio, bastante faltzua izan zen, da ze tipoa etzan nire blas saiatzen baloira. Taklina inda. Nire blas. Well, Derek, Flipatzen, naiz. Ez hemen ez dago. Eba. Ba, bueno, galdu indeu jolasean, behiratatuko deu klasifikazioan nola da, baino... Ba, bueno, Bartzona bentaja teatzen azten zaigu. Madrid 6garren, tokete los cojones. Bartzona bizitza realean daun bezalako geizkigin. Eta, bueno, ba, 5 puntuko aldea, egia da Bartzona partidua gehiago daukala. Baina, bueno, irabazizkio 2 puntuko aldea izango litzake. Eta, ba, bueno, urrengo partida derbia izangoa, Alaves Reala, baina hori ja urte berriakin etorrikoa. Eta, bueno, ba, despeitzea, ez da garaipen ez dut lortu, etxean, galdu indeu Bidarralen aurka, ea kontragafe hori daukadanakin benetan Realak irazteko balio duen. Baina, bueno, aurtengoz 2008 ez futbola amaitu da, baina egon zeuru 2008an gehiago izango deula. Hale ba, beste gabe, urte hona izan. Agur.